Tu masuk aja bu tu mah. So yung kalason wa. Dimakan tu pengadilan. Ayalah kan tu pengadilan lo judulnya apa? Ada ulu di mungko tanah lapang nepo. Kini le pindah ke Katib Ram Sulaiman. Ayalah nak aku tak gadang tadi bertinggan. Tolonglah tunjuan agak sekete nak sanang di dalam kiro-kiro. Oh, aman tu. Agia tak? Ke pasar balilah kasai, ke pulang balilah batik. Hari menjalang pukul 6. Mungkin lama samsuar mungkin merasai. Atau baca panjang dalam kasih. Mungkin dioyak, mungkin dalam. Masuk itu nak. Dirajak di tanah Taban, Semantuang di Bukit Putui. Tanpa bapijak, asam suar nalah Taban. Sampai bagantuang nala putui kema mengapai lain. Layang-layang tabang melayang, siku mengisi di kacang parang. Nyebuang pandang masulawi, ia nak bantu kape kambang. Bunyi hamba darun mandarun bunyi dah seorang main bau. Merayu lu pari nenangan. Gadang rumah Bukit Tinggi, rumah adat Minangkabau. Terletak di kabun bunga kini banamo poti bonsu. Hai padi bunukan duang. Karena tuang je bagian. Pada unipa jati makau sama orang salai keduanya kancu dua jadi abu. Kau kalau kalak ni mau kerja. Damakare di puncak gunung, buai kama di runduan. Ange paneh buli balinduang bansek kema di suruan. Yo daun ditimpa di naik tiok buku talang babung. Dihibur dek salawat dek badi. Yo tahun malang sesuai gak sebulan teluju jua. Tahun malang sebulan nak berjual. Kare sarai di bandang tadi kecampu lau asu-asu. Kode marasai sesuar indah babana putaran alam caro itu. Ini masuk tu mama. Pagi rendah dengar ini. Rami pasal pariaman dahulu bapa garantai baguluang ombak di mungkunyo. Kota ada tuang jauh bagian kamalang tuang ke baju. Taluk bayu je tanah konsi. Kepulang hari sanjorayu. Nyo palu banta nyo tangisi hujan badar raya imato. Oi jo akan diapui kau tisu nak lado. Piapi kota bakota di Bali seminggu dua. Padi hati tumpah batumpa raso dianyang jelado mudo. Hayalah je. Ada masalah lu muda ya. Padi beri lado dong. Dia lu tu borang lape di baru tingkah lamatkan di tengah-tengah jalur berbeza. Kok kelari kalian batu. Basilang ini jawapan